Lu dos gandos kayak gondrong labanan kawan. Tarik. Mantap dos gandos. Dapat kawan. Lu. Gantol kawan. Ini punya anakku kawan. Ayo ditarik nih. Lumayan kawan. Rezeki pucu soleh ini kawan. Dos good. Anak kecil ini kawan. Pesta kawan, pesta strek. Tarik, mudah-mudahan rezeki kawan. Mudah-mudahan rezeki ini. Yuk, tarik yuk. Lu. Kita lempar lagi ya. Ini umpan lumut. Bismillahirrahmanirrahim. Dos gandos kawan. Kayak gondrong labanan. Dos gandos. Ternyata di sini kawan spotnya kawan. Tuh kan tangga 9 hari kawan. Lumayan besar kawan. Ekor merah. Kakap merah. Tuh, tarik lagi kawan. Punya aku kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini rezeki kawan. Kena kawan. Lumayan ekor merah kawan. Besar kawan ini kawan. Mantap kawan ekor merah ini. Lumayan. Lumut. Pakai umpan lumut kawan. Lumayan. Sip. Pas. Kita lepas dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh kan. Pasang umpan lagi. Wah, ini karena umpannya kan lumut. Ya, kita lempar lagi ya. Bismillah. Yo me lo acabo de pedir. Biasanya lek umpan cacing ku keting sing gondol ya. Akeh ketingi. Berarti wis kak musim keting berarti ya. Dapat besar kuat. Lumayan kuat. Biasa masem
Masak kuning kawan. Di sini spot ini banyak ikannya kawan. Mujair, patin, terus putu, ikan gabus, keting, lele, semuanya ngumpul di sini kawan. Cuman bagi sahabat mancing yang mau mancing di sini, spotnya pagi kawan, ramenya itu pagi. Ikan dulu, kita taruh di sini ya. Nah, dulu kan, tarik. Pesta, betul-betul pesta kawan. Tuh kawan, sahabat mancing yang sebelah sana itu marik besar kawan. Oh, tuh tarik. Lu narik, anak kecil kawan, tinggal narik kawan. Lu Mantap. kayak mancing di kolam aja kawan, mancing di sungai ini kawan. Spot liar ini kayak mancing di kolam kawan. Tinggal umpan dilempar, tarik.